Yes, bakunze wa BCTV show ni mwaramutse canke mwiriwe bivanye naho mwerereye nkuko musanzwe mumenyereye mwamaze kumenyera kuri kamera za BCTV show ni Krista wa mukobwa wanyu umwe yabemere kuzarabazanira ibiganiro bitandukanye muri entertainment mu Burundi hehe hose nugucamo tukabereka ingene bimeze. So muri kano kanya rero dufite umutumire tugiye kwakira Nyakso Comedy umwe mu batipe bakora neza batwika wa mugani wabo batwika bakongera bakizamukira tugiye kumwakira kuri BCTV show tuganire byinshi mbega meze gute ubuzima bwiwe ari mu biki byinshi murabisanga kuri BCTV show. Yes, bakunze wa BCTV show ni mwaramutse canke mwiriwe bivanye naho muherereye nkuko musanzwe mumenyereye kuri mikro muri kumwe na Krista wa mukobwa wanyu umwe abaho ibintu biryoshe cyane narabemere kuzandabazana ibiganiro bitandukanye hari abantu benshi bagoma bambaza abanyandikira ko twabonye ikiganiro akoranye na Nyakso akagishiriwe kubera iki utagishize kuri channel yawe uyu munsi rero ndi ngaho kugira ndababwire byinshi mutabonye muri iki kiganiro twakoranye hari byinshi nanibikiye mbuga ndaza kumubariza ngaha nk'umuntu nyene nahawe amahirwe yo guhura nawe Nyakso turakwakire kuri kamera za BCTV show. Asante sana kandi nishimiye kuba ndaha. Turaganira mu Kirundi uragitahura? Kabisa naho ntakumva ibyumbajije nagusubirisha mukansobanurira kabisa. Twumvise ko uvukana n'abana batatu. Mbega muri abo bana batatu hari ibikorwa ukora haraho muhurira? Ivani n'undi yitwa Ibrahim bose barazwi muri industry n'ubundi barimo tugenda dukorana rimwe na rimwe uretse ko atari kenshi kuko n'abanyeshuri rero igihe babonetse turakorana abantu barabazi. Nyakso ugitangura gukina comedy umunsi wa mbere wumva ko ibi bintu ugiye kubijamo ni ibintu umuntu atotinya kuvuga ko bigushikanya handi hantu atamuntu mwatakuzi ugitangura byari bimeze gute n'iryari iyo ndoto yaje ukumva mu nyene ko ibyo bintu bya comedy bishoboye? natangiye niga troncome niga mu wa gatatu nibwo natangiye kubikina ariko mbikina muri internet bisanzwe ari udukino hina dusanzwe aho byaje gukomera ni ngiye mu wa kane ngiye kwiga kuri RDK niga ntaha niho byaje nyine gukomerera none angira kubikora as a profession angira kubikora nyine bya kinyamwuga nibwo byakomeje nyine biragenda birakura gutyo kuvuga nk'indota hano yavuye hari ibintu bimwe uzubaza nk'umuntu akavuga ati kuririmba wabikuye kuri nde muntu wabonaga niziye comedy waraba ukumva ko sequence bihanye ukavuga ati nzomera nk'ujya muntu canke nzokora ibintu nka biriya kugira ngo ngire iyo inspiration nabikuye mu bantu b'abanyamerika bita Vina nibo banteye kuba nagira ikintu nkora ikindi kandi nashaka ku-influencinga abantu ariko nkabona sinzabe influencinga ciye mu bindi numva tuntu tw'udukino nitwo tunza mu mutwe ndavuganireka abari two nikorera kabisa niho natangiye cyo cyatumye ninjira mu bintu by'amakomedi kabisa ko navuga sinzaho umusani ijwi rirakemangwa sinzaho umukinnyi wa basket uburebure ni buke ndavuga nubwo etse kuvuza uburebure turabari hakurya ntabwo ndi muremure cyane ku bantu babizi barabizi ko Nyakso ari muremure prem ntabwo ndi muremure cyane ndi muremure ko si cyane ugereranyije ubupima nk'imetero zingana ntabwo nigeze njya kwipimisha nta nubwo nzi uburyo babipima wimviriye ukavuga ati no mpima nka metero 60 canke metero ibyo ari byo byose nzi ko abantu benshi mbasumba ubwo bagereranye abantu benshi ndabasumba ariko hari n'abansumba benshi ndi hagati na hagati mbwira nk'umuntu wo bisumba umuntu wansumba petit frère ndamusumba unkurikira bwa kabiri ugomba kumusumba nyine ko urumva niwe mukuru ubwo kuba muzi nyine baramuzi ndamusumba ni kuriya kahise mukinana ni ndusumba uburebure abantu dukinana nta numwe bose baransumba bose baransumba Nyakso ni muremure bose baransumba kuko ni barebare cyane kandi nge ni muremure gake. Yes Nyakso tubandanije mu kiganiro hari comedy za mbere wagiye ukina hari nibaza ko haheze nk'imyaka irenga 3 kuri Nyakso Comedy ugitangura turabona ko hari abantu benshi mwatanguranye gukina ariko umutakiri kumwe umuntu akibaza byagenze gute? Abantu twatangiye dukina tutakiri kumwe ni nk'abahe hari tugitangura nibaza ko atari jeje nyene no nk'imvyibuka hariho umuntu mwaramukinana ni Fatima
hano ndabyibuka harimo n'undi muhungu ntari kwibuka izina neza mutakiri kumwe kuri ubu byo byaragenze gute ukuntu byagenze umuntu arakura umuntu mutangira mukorana nk'uko umuntu atangira umukozi muri kampani wenda y'ubukerarugendo agakora ejo agashinga kampani ye runaka rero umuntu arakura iyo abonye amaze kugira izina noneho akiyumvamo kuba yakora brand yiwe ibyo ni ibintu uri umuntu wifuriza iterambere undi utakanga kandi wanamushyigikiramo Patino rero yari amaze gukuza izina bikeneye ko akora brand yiwe noneho akaguka kandi nkanjye nk'umuntu wamufashije tuzamukana ntabwo byambabaza kuba yarakoze brand ye kandi akakanya akaba ari ku rwego ruri competitive niyo mpamvu twatandukanye agakora brand yiwe ariko mu busanzwe n'ubundi turi inshuti kuko tujya dukorana n'indi mishinga kandi no mu minsi iri imbere ndakeka ko tuzakorana n'indi myinshi abandi bose rero abaragiye hazamo ibibazo bwite by'umuntu hari abambaza ngo Prince hari abambaza ngo Fisto bagiye hazamo ibindi bibazo bakajya mu bindi bintu nyine bitabemera kubona umwanya ariko twizera ko Imana nibishaka kabisa tuzongera tugakorana aho ni mu mwaragize nk'ikintu c'amahera c'uburyo bikangombwa ko bagenda ntabwo ibyo ngibyo byatandukanye abantu kuko twebwe tubanze kuba bavandimwe imbere y'akazi akoze cyane iyi si nziza bro ikindi kibazo umuntu akibaza Nyakiso aratanguye agiye kuri Nyakiso Comedy nyuma tuza kumubona kuri Afrimax iyo process yagenze gute kubera ko urumva wari uri kumwe na Patino hariho n'abandi bantu bakina comedy byagenze gute kugira ngo uronke ajya amahirwe yo kujya kukinira hajya hano ndarakoze ndakora muri company yitwa Kasuku turakorana na Afrimax nayo iri kuzamuka itangiye gutera imbere bahita bambona barankontakta ndagenda tuvugana uburyo bw'imikoranire tumaze kuvugana uburyo bw'imikoranire turabyemeza tuvuga tubaye no tutakora dusinyana amasezerano nibwo nagiyemo noneho ndakomeza muri Afrimax muri make nuko nguko kabisa nyuma yo kugera muri Afrimax uvuye muri Nyakiso Comedy ibihe byari bimeze gute imyaka wamaze ku bantu benshi babonye ikiganiro twakoranye baratubwiye ko bamaze mu myaka 2 ibihe byari bimeze gute muri Afrimax byari ibihe byiza naharonkeye inshuti nyinshi byari ibihe byiza kabisa yari imyaka 2 myiza kuko byamfashije no kugira ibindi bintu niyungura cyane mu buryo bwa experience mu buryo bw'inshuti navuga ko ari ibihe byiza kabisa nagiye muri Afrimax n'ababibonaga barabibonaga kuko nanazamuye level y'imikorere y'amava menshi kabisa uragiye ugeze muri Afrimax ndagiye ngeze muri Afrimax Nyakiso waretse kunwenza bashikiganira tugiye se nyine ndagiye ugeze muri Afrimax bamaze imyaka 2 muri no minsi rero hari ibintu watangaje uvuga ko mwatandukanye na Afrimax uri wasubiye kuri Nyakiso Comedy intandaro yabaye yahe intandarwa ni cyabiteye cyangwa se cyabiteye nuko mbere na mbere contrat irangiye imyaka 2 yari irangiye ikindi nashakaga kuba independent nkigenga ngakora ibintu mu buryo bwanjye ubu ngubu byarabaye rero ariyo mpamvu nasubiye kuri Nyakiso Comedy YouTube channel yanjye niho ubu ngubu abantu bagiye kujya banshyigikirira abantu bagiye kujya bakiga banshyigikira kabisa YouTube channel yanjye bita Nyakiso Comedy Nyakiso turagarutse kandi ndakunda gukoresha kagajambo reka dusimbire mu gihugu cyacu mu gihugu cy'u Burundi nk'umuntu ashaka kubaza ati nabahe bakomedi uwo buzi biwacu ari mu Burundi naba nzi Kigingi ndamuzi Gasore ndamuzi Kamoso ndamuzi nabo ngabo hari komedi mwa mumaze gukorana na Gasore zirahari twakoranye kera back in the days kabisa nyuma yo gukorana na Gasore ubwo ba komedi wacu twemera adutwenza cyane nuhe muntu wundi mu Burundi mu komedi umva mwakorana ibintu kamera neza n'abandi bose twakorana ko nkunda ku exploring ibindi bintu bitandukanye abandi bose twakorana kabisa kandi ndanabipanga vuba aha niba uri umukomediye mu Burundi ukaba wumva ushaka ko twakorana wankontakta kabisa tugashyira ibintu mu bikorwa kabisa ndabizi ko abantu bazabikunda cyane
cyane cyane abarundi abanyarwanda iyo connection ibaye byaba ari neza kabisa. Nyakiso umuntu agerageje kuraba connection yawe iri kiruka cyane novuga ko uri kuduga umuntu agerageje kuraba imyaka iheze niwe muntu ushaka ufise izina umuntu ashobora ari kurakundana yaba abantu bakuru abato baragukunda cyane cyane muri ibihugu byumva ururimi dukoresha. Ufise umugambi wo kuza mu Burundi kugira ngo ukorane na canke abakunze bakubone? Urahari ariko ntabwo ari ibintu navuga ngo ni tariki niyi ariko urahari kabisa. Gahunda irahari. Nyakiso uratwemereye ko ufise umugambi wo kuza mu Burundi mbe yumvise ko donc hari nk'abantu bagukunda hari abantu bantumye ngo ndakubwire ko bagukunda bishimira ibikorwa byawe uratubwiye ko bitari ubu ari kuzoza ubyakira gute kubona hari abantu mu Burundi baba bumvuga ati Nyakiso ndamukunda icyo kintu byakira gute kuri wowe? Byakira neza kandi nkubwije ukuri Barundi ni abantu batwereka urukundo rwinshi turarubona yaba mu ma video yaba mu makomenti dukunda kubibona nyine timu yanjye cyane cyane barayikunda so numva umugambi wo kuza mu Burundi waba ari mwiza twawutekerejeho kuva kera turi hafi kuwushyira mu bikorwa n'ibidukundira bisaba process ariko ibyo ari byo byose iyo process tuzayicamo abarundi tube twabagenderera twabagendera urahabwa ikirundo kimenya nta kibazo kandi byaba ari na sawa urumva tukagerayo tugasabana baba noneho batwereka urukundo muri comment tukarubona live. Nyakiso mbere hari ibinyamakuru byo mu Burundi canke abanyamakuru mu Burundi wowe uzi yaba bakoresha YouTube canke ku maradio wowe uzi? BCTV show ndayizi. Ibindi ntago ibindi mba mbizi ariko ntago mba narabirebyeho cyane ku buryo nahita nibuka ngo nibe gutya ariko urebye no muri search ya YouTube biba birimo mba nagiye mbireba kuko nanjye nkurikirana industry yo mu Burundi ya showbiz. Umunyamakuru Ranji Promoter umutananirwa wa muganga waba muzi? Ntago muzi ibintu byinshi iryo zina nkunda kuryumva ariko ntago muzi ibintu byinshi kabisa. Ni umwe mu banyamakuru bakora kuri YouTube mu Burundi ntoreka kuvuga ko bakora cyane ari umuntu umufana wawe n'umufana wawe cyane yaranantumye ndakubwiye ko ibikorwa byawe abyemera birantunga rero ko utamuzi mugabo reka message ye tuyitambutse niki kintu wamubwira? Ranji Promoter ndamusuje kandi mushimiye kuba ankurikirana kandi akaba umuntu ugukurikirana kandi akanaguha message aba ari umuntu ugushyigikiye. Ndamushimiye cyane kandi mwijeje ko ubu nawe ngiye gukurikirana ibikorwa bye kuko nibwira ko ari byiza. Nibwira ko ari byiza niba uvuze ko ari mu bantu bakora neza ngiye kubikurikirana hanyuma dushyigikirane. Nirihe jambo canke akantu canke ikintu wobwira abarundi muri rusange? Nta bintu byinshi nababwira ariko icyo nababwira cyo nuko ndabakunda nkuko nabo banyereka urukundo kandi nifuza kuba connection yakiyongera wenda umuntu akaba yategura show umuntu akaba ya muri make hari ibyo mbahishiye umuntu atahita atangaza ariko hari ibyo mbahishiye kabisa mu minsi iri imbere bizagenda bibageraho biciye kuri BCTV show. Yes. Nari kugatsindagira kumengo amakuru nyine uzajya bamenyesha. Tugana ku musaza w'ikiganiro ni turi umurambi cyangwa mareta tubasha mwumve ngo twatewe iteka nyene ngiye kumwakira ni turi umurambire inyuma gato kandi tugana ku musaza w'ikiganiro Nyakiso comedy kuri Nyakiso comedy nyene nibihe bintu bishasha canke nibihe bintu uri kurategurira abakunzi bawe muri rusange bafise abantu benshi bagukunda? Mbona amabanga menshi cyane amabanga twebwe ubu video bwacu tubwita amabanga nyine ni amavideo menshi cyane ayo bakunze tuzakomeza tubahe nandi bakunda kuko urumva noneho umuntu wagiye kwikorera ibintu bye ibintu bizaba byiza kurusha uko yakoreraga handi mbijeje ko bazakomeza kubona ibintu byiza kurusha ibyo babonye mbere kabisa. Hari ikintu nibagiye kubaza kandi ntagenda ntakubagiye wikibagirwa nyamuneka wikibagirwa kabisa ntabwo nakibagiye mugasi ntagenda nakikubajije. Umuntu akurikiranye amavideo yawe canke ibikorwa byawe harimo ukuntu umengo mukoresha amajambo afatanye ukuntu umuntu adashobora gusubiramo nyine ibintu bifatanye ukuntu bijyo bintu mubitegura guteganya Nyakiso?
biriya bintu ndabyandika nyuma tugafata umwanya wo kubirepeta hanyuma tukabikina kuri nyine urabivuze neza bifatanye cyane babisaba ubirepete kugira ngo nugera kuri kamera bivuge neza uko biri ndabyandika tukagenda tukabirepeta tukabikina kabisa uwo mfasha tukagira nk'akantu nka gatoya k'umuntu tumwe ukantuka canke nyine tugatukana ni ukuri kw'Imana nkubwije ukuri mba nanditse ibintu byinshi ku buryo nta kintu nakibuka mba nanditse ibintu byinshi ku buryo nta kintu nakibuka ni ukuri nyakisa akantu uba wibuka nyine muri no minsi maze hari na video washize hanze akantu waba wibuka primo naba ngiye kwisebya ni ukuri ntabwo nabyibuka umuntu amaze imyaka ingahe uzi script zose mba naranditse ushobora kuvuga imwe nkayivanga n'indi bitajyanye ni ukuri bitajyanye bivange ntacyo gusa numva ry'amajambo gusa ushaka kunsebereza ahangaha koko ngo ngufashe mbivange nta n'urukundo BCTV show amenye urukundo rukemangwa pe ubu koko wiyemeje ko mvanga script ariko ubutaha tuzagaruka se tuzongera mukanyakira tuzagaruka tubarebera ibyo ari byo tubakurikiranira ibyo ari byo tugakreye none haje nawe tugakreye cyangora ni ukuri tubararikire gukurikirana part 2 tubararikire gukurikirana part 2 kugira bazanagaruke tuzarebe koko niba na subscribe barayikoze haraka icyo cya kabiri haraka dance kawe no gukora kawe nabonye mu ngirano umwaka uheze baragapostinze uvuga ko ari akawe gusa nta n'undi muntu yogashobora kajya kantu ni wakiyumvirira wagakreye kuko cyangwa baratubesha ntabwo ari njyewe nakabonye ahandi muri biriya bihugu bya za Nigeria ariko njyambere wakamenye njyambere wakamenye oya muri wenda tuvuge mu gihugu cyacu njyambere wakamenye woga dusubiriramo ubunyene wabukoze ngwiki ngira wa dusubiramo ubunyene wabukoze none se ubu nabona amaviews gute kuri Instagram nkakoza bagomba kugenda bakakareba kuri IG bakareba kuri Instagram amaviews bakayampereza ubwo wandemeye hari ibintu ucururiza ahantu hamwe kugira abantu babirebe babirebe kabisa wandemeye koko ariko urabona koko iri zuba urabona ko umuntu yabasha kubyina turagura icyo kumva nabyo tubishyire muri part 2 asi ibintu byose ni muri part 2 abantu bazaze kuyireba badukurikirane kabisa menye ko BCTV show ariho bigiye kujya bibera kabisa ikibazo cyanyuma ari nacyo kibazo cy'amatsiko cyanyuma Nyaksari en couple ubwo Nyaksari en couple ubwo ni iki ubwo bivuze ngiki bivuze iki bivuze nyine kuba en couple Nyaksari mu rukundo Igifaransa ariko ndakizi nuko nyine ako ngako kareka kunyiciye oya ntago ndurimo nta mukunzi mfite nta mukunzi mfite nta mukunzi mfite aruzi se kumbwira ngo shuha nkaho hari amakuru ufite nta mukunzi mfite amakuru yafite ngaho yamese Aisha ninde Aisha n'umukinyi dukinana nari nzi ko bijya bintu mukina no mu buzima busanzwe ariko bimeze oya bira no gukina nyine no gukina nta kindi kintu kibyihishe inyuma kabisa uwagutera ibize inde uri interera nabitekerezaho nkavuga yes cyangwa no nabitekerezaho nkavuga yes cyangwa no ndi mubi kubyo utanyemeranya kiso ntabwo uri muba uguri mwiza cyane uri mwiza cyane kabisa so guys reka tubashimire dushimira cyane Nyakiso uko wemeye ko tuganira mwumvise ko ari ibibazo yagiye tubwira ati muri part 2 hari ibindi muzogo mubona ngaha n'umuvandimwe nyene nuvuga ko nungutse ngaha kandi n'umwana mwiza hari abantu baravuga ko abastar biyemera umuntu amara yaramaze gufata izina akiyemera akaba tuvugana n'abantu ariko uyu muhungu ntago ari kameze reka mubashimire kuri BCTV show n'umwana mwiza cyane tugushimira cyane ko wemeye ko tuganira murakoze cyane namwe kuba mwanumiye kandi n'ubutaha ubutumire bwanyu nzabwitabira kabisa reka tubabwire ngo mwakoze cyane uri ufata umwanya ukaraba ino video kuva igitangura gushika iheze yirabe uyisangiza abandi ukore subscribe kuri BCTV show ariko kandi ntibagire no kujya kuri Nyakiso comedy nawe mushigikira ariko urandenze bro muki ndemera bakore subscribe bakore subscribe kuri BCTV show bakore subscribe kabisa turagenda tubahereza uburyo mwakora subscribe ku bantu batabimenyere kabisa mudushyigikire
aka gapira nkakuyemo aka kanya wowe nyine urakamata ndakagwa kabisa yize murambye nkakuyemo aka kanya ntabwo rayivu wabikora nkakuyemo aka kanya rayivu Gakuremo. ehe ntabwo ibyo bintu no muri video sina oya pati tu tuzokina wambaye ya shati rero ya shati ukunda gukinana iriya shati iriya shati ntabwo icuya ntabwo isaza uko wayibonye si ubona isaza mu mavideo ubona ari shasha kandi ndibuka ko imaze nk'imyaka myinshi ikinisha uramesa ukandi kukabika cyangwa upfa gukina itameze iriya shati nanjye impamvu nayisemo irakomeye cyane ku buryo ibyo ngibyo byose bizagorana bizafata igihe urumva izangira na kariyeri wenda maze gusaza nibwo nayo izasaza ndetse reka tugushimire cyane wakoze murakoze cyane kabisa namwe Gisi nkuko mwabibonye ni ikiganiro cyiza cyane duhejeje kugirana na Nyakso Comedy abantu benshi muzi kandi mukunda navuga ko twatewe iteka nuko yatwemereye kuganira nawe ntago ari ibya bose niyo mpamvu turiko turashima ni umwe mu bantu bafite izina nga mu gihugu cy'u Rwanda navuga ko si no mu Rwanda gusa abantu benshi baramukunda no mu gihugu cyacu baramukunda cyane mu Burundi hehe nibaze ko abantu bose bumva ururimi akoresha baramukunda cyane yaba abana yaba abantu bakuru baramukunda cyane reka rero mbabwire ngo murabizi ko cyane ari bw'igitangura support yanyu irakenewe nimba ubona hari ikintu kitagenda neza urandika muri comment tubwira ati muhindure iki mukora iki kugira ngo tuze turabaha ibintu bimeze neza. Thank you guys.